prekomjernost i pretilost, ja znam da je to jedna od glavnih tema kojima se ti u svom istraživačkom opusu baviš. Da nam sumiraj neke osnovne rezultate. To se vezuje i za ono gdje sam rekao da fakulteti moraju biti aktivni sudionici, moraju voditi neke procese. Mi znamo da imamo problem pretilosti, ali ne znamo koliki je on. Iz razloga što mi nemamo sistematizovane podatke. Onda smo, dakle, od 2017. pa do negdje 2020. 2021. godine odlučili da uđemo u obrazovni sistem u kantonu Sarajevo i da testiramo zapravo djecu od predškolskog uzrasta do ljudi na univerzitetu i da utvrdimo kakva je situacija. Najveća studija je provedena zapravo u osnovnim školama kantona Sarajevo, gdje smo istestirali preko 40.000 djece, to je negdje oko 97% populacije ukupno osnovnoškolaca i dobili smo zabrinjavajuće podatke. Gdje imamo nešto malo manje od 51% djece sa normalnim vrijednostima indeksa tjelesne mase, zatim da imamo nešto oko 7% djece koja su pothranjena i dakle da imamo 40 i nešto posto prekomjerno teških i pretilih. Taj odnos prekomjerno teških i pretilih je nešto malo više u korist ovih prekomjerno teških, tako da pretilih imamo negdje po kategorizaciji Svjetske zdravstvene organizacije gdje se pretilost definiše kao bolest. Mi imamo nešto približno oko 20% pretile djece u osnovnim školama u kantonu Sarajevo.